musi ri tshi humela kha fhungo ḽa tshiṱereke tsha vhashumi vha muvhusoni, vhashumi vhane vha vhanga fhasi ha dzangano ḽa PSA, zwazwino ri na Murangaphanda wa dzangano ḽeneḽi ḽa PSA, dokotela vho-Lufuno Mulaudzi. Ndi madekwana ri khou vha ṱanganedza, ṱhamusi ri tou thoma u sedza uri ndi mini zwe vha sedza zwone musi vha tshi ri vha khou ṱoḓa nyengedzedzo dza miholo dza phesenthe dza 10? Ndi madekwana muhashi na vhaṱaleli vha SABC 2. Muhashi na vhaṱaleli ni ḓo zwi humbula uri ri tshi thoma ro thoma nga u vhea 10% sa zwine ri khou ṱoḓa zwone, then ri tshi vhea 10% muvhuso wa ḓa na 0%, zwaya muvhuso wa ḓa na 2%, u swika muvhuso u tshi ḓa na 3%, yene ro i lamba ra ri a ri khou i ṱoḓa, rari ndi khwine muvhuso ri fhe 6.5%. Muhashi na vhaṱaleli vha SABC 2 ni ḓo zwi humbula zwori heyi 6.5% i vha i tshe fhasi ha inflation. Ndi ngazwo ro swika he sa vha dzangano ḽa PSA ri khou vhona uri muvhuso u khou vha na tshipimbi, u khou ri fha 3%, uri ndi khwine ri ri hayi arali ni khou balelwa nga 10% a si khwine na ri fha 6.5%. Zwino ri khou vhona uri muvhuso nga murahu ha mugaganyagwama kati we wa itiwa phalamendeni nga minista vho Godongwana, he vha ita khaedu ya uri vha khou yo u fha vhashumeli vha muvhuso 3% a vha khou humela murahu. Ndi ngazwo kha memorandamu we ra u fha ofisi ya president we wa ṱanganedziwa nga vha treasury na musi ro ri khou ṱoḓa 10%. 10% is above inflation. Muthu anga tama u ḓivha uri muvhuso wo no ḓi amba uri a huna masheleni, aya masheleni a ḓo bva gai nga u pfufhifhadza? Zwezwo zwa uri muvhuso a huna masheleni ndi kale vha khou ḓi zwi amba. Masheleni a khou fhelela zwikwamani zwa vhorapolitiki, vha khou tswa masheleni a vhatheli, so masheleni a hone a tou vha ha khou shumisiwa nga nḓila yavhuḓi, ngauri arali vhashumeli vha muvhuso vha na miṅwaha miraru vha si khou wana nyengedzo ya miholo yene ya pfala, ene muvhuso wa swika ene wa shanduka wo saina agreement ya 2018 wari u nga si zwi koni ra vhuya ra hwala muvhuso ra u isa kha constitutional court, u swika constitutional court i tshi rula in favor, i tshi dzhia tsheo yene ya vha i khou sapota muvhuso, hu na uri muvhuso wo saina. Zwi amba uri muvhuso a u khou dzhiela vhashumeli vha muvhuso nṱha. Ndi ngazwo ri tshi khou ri ri khou ṱoḓa 10%. Arali 7 days ya fhela vha songo ri fha phindulo yo no pfala, ri khou engedza makando a u itisa uri muvhuso u swikelele hafho ene ri khou ṱoḓa hone. Vho dokotela, muthu ṱhamusi anga amba tsho fhedzisela tsha uri hafhanoni Gauteng hanefha Johannesburg ri khou pfha upfi dzibada dzo thivhiwa nga miraḓo ya dzangano ḽavho. Zwa tshiṱereke tshavho tsha miholo na u thivha dzibada zwi ṱangana gai, zwi ṱumana gai? Dzangano ḽashu ḽi na miraḓo ine ya vha na mikhwa, a ri ngo thivha dzibada. Matshi washu muhulwane wa Pretoria wo tshimbila zwavhuḓi hu sina na zwiṅwe zwine ri nga ri ro thivhela vha dzigoloi nḓila. Ho vho na mapholisa vha khou ita hezwo zwene zwi khou itea Johannesburg, a si vha dzangano ḽashu. Ndi khou sedza hafha kha TV zwezwino ndi khou vhona uri ndi vha dzangano la vhashumeli vha muvhuso vha masipala, a zwi kwamane na riṋe vha PSA. Vha dzangano ḽa PSA u swika ri tshi wana zwene ri khou zwi ṱoḓa ri ḓo vha ri khou gwalaba, hu na u vha no ṱhonifha mulayo, no ṱhonifha vhaṅwe vhathu. Vho dokotela ro livhuwa ḓuvha madekwana vhuḓi mathinavho. Ndi Murangaphanda wa dzangano ḽa PSA, ndi vho dokotela Lufuno Mulaudzi, ro sedza tshiṱereke tsha vhashumi vha dzangano ḽeneḽi.